Kishipai ke Ukraine kilashim ke jingkit kli hakabaya bat ke jing shapan bethai ke jhat ya pom barat ba jongka Russia hakibenta jongka Duriau Black Sea kata na ke jing shat ther de unam ding ke jingja ya kebala kuburu na keliang ke Russia ong ulat ke Odessa unam ding Neptune missile ubayadai ki jaka Duriau ke Black Sea ulawanra ke jing julor ke bajur ya kene ke jhat jongka Russia ke buram kelong ya ke Ukraine penpa ulat ke Odessa Maxim Marchenko lingba ke Telegram. Unong ai jingmut jong Presiden ke Ukraine Oleksiy Arestovich ulaong ke jingja bakendit ya ke jhat ya pom barat ba ke Russia ke Moskva kading kala bamstat bhai ke ne ke jhat hadin ke jing shat ther de unam ding bat om patla bantip lakin la ne em ban ai jingarap namar kidan hadu palat sanspa shphongut kidkhot hapo jongka ulapen pau lingba ke YouTube. Ya kani ke jhat Moska kham hashwa la penenkam ha ke jingya kan at hapo Syria ha ke bakala kelalong kanong yada nakamta kishipai ke Russia ki badan hapo Maimin Airbase na kaliang ke Russia kala kubur halor ke jing julor jong ke jhat yapom bat ongru bayabaro ki dkhot ki badan hapo jongka ladep ban penken ria alut namar ke jingya kendu jing ha ki babun jong ke jingya le ha ki benta ke Ukraine na kaliang ke Moscow kala berthen ban ther ki jaka pedeng hapo kanong ba Kiev lada ke Ukraine kadang yai beteng ban ther bom shiki benta uput usam jongka Russia kani ke jing maham kala pen khiwen ru ha Kiev kabalamat ye ki kattu kane ki jing yale bat ki shipai ke Russia haswa bakin mi no na kani ka than hadin ke jing bom la banrung shapo kanong ba langit ru ba ka Moscow menta kala pen jingmut ye kani ka thma ka jongka tang shaka than shathi bat ka than mi ngi jongkari kabala penlong ru iki bor sarkar ke Ukraine bakin maham halor ke jingya umsnam kabandang wanja haka than mi ngi jongka Donbas hadu palat sapho hajar ngut ki nongshong shnong kila phatgrat no napo Ukraine tang hakini ki saupho phra kanta baladep kata haka jing persyang ban phatgrat no na kate ga jing thmu jongka Russia ban beteng ki kam thombor haka than mi ngi jongkari ong ka United Nations kani kala kentiu haka bayade bat ka jingdon jongki brio ki bala phat sakma shaka 1.1 million ngut nadu ka basdang jongka thma